članovi delegacije udruženja antifašista. Kar tresem se, res. Ono, ko sem bil mlad, ko zbereš pogum, da greš do punce. Kuža, kaj si tako hud, saj ti ne bom nič naredil, no. Prid k meni, imam zate za jest. No, kuža, zašto se toliko prije nije bio, sad je, kad ste vi tu. To je to. To je to. Še ena taka lepa panoramska. Pa kje tu mene najde zajebavati? Ne zastopam, v čem je problem. Jaz sem prepričan, da nimam tukšnega, da bi ga na 100 metrov videla. Odpravljam se v Bosno, evo, zdaj bi moglo biti dobre vole, da grem, ampak nisem. Zakaj? Sem šel za vsak slučaj še pogledat, če imam zeleno karto za Peugeotčka. In zelene karte ni. Na zavarovalnici delajo samo do enih, ni nobenega, kličem agenta, se ne oglas. Kaj čem zdaj narediti? Se obstaja majhna možnost, da te za zeleno karto vprašajo, ampak vprašajo. In mene še prej, zato ker imam ta star zjeban avto, tako da, ne vem, evo, ti pokvar dan. Mislim dan, se morda se bo razšilil za znort. Evo, takole pa zgleda moj Peugeotček. Placa, kakor češ. Lejte, tole moj nov kovček, prenosnik, čelada, komplet za plezanje, ker bom še eno ferato plezati. Tamle od zadaj še hrana za pse, ker tukaj lačnih psov v Bosni jih ni nikjer, tako da to, če se le spomnim, vzamem seboj pa kje na fotran kašne reveže. Zdaj pa naprej v lov za zeleno karto. Evo, zrihtal zeleno karto, šel sem zavarovalniškem agentu domov in mi jo je napisal. Ni se človek na telefonu oglasil, ker drugače ta človek je zelo delaven. Dela kmetijska opravila v Kulbajte, glih na traktorju je bil in seveda ni mu telefona pri sebi, ampak važno, da sva zrihtala, zdaj pa piči proti Bosni. Upam samo, da nisem prepozen, čeprav sem mal pozen sem, da ne bo gužva na hrvaško-bosanski meji. Drugač, musem en intervju z Markom Pleškom, odličen intervju, tu si morate pogledati in se zavlekel 3 ure pa pol. Jaz sem tako užival z njemu v pogovoru, plus tega zelo v redu človek, tako da se je malo zavleklo, pa pol sem še knjige podpisoval, sem jih mogel še 100 podpisati, tako da se je malo zavleklo, ampak zdaj pa gas. Bojim se pa, da bo gužva na bosansko-hrvaški meji, tako da upam, da ujamem. Tukaj sem pa enkrat zgrešil tale lokalček in evo, zdaj ga pa ne bom. In imam občutek, mislim restauran, in imam občutek, da bo ful dober. Kje si, Koža? A ti tle čakaš naš goste? Kako si lep, ja, in prijazen. Takoj to jaz vidim, da si fejs, Koža. Evo, tole bo pa zelo dober. Leskovački čevapi, pomfri, tole je ona tista ljuta, ko oni pravijo, ali kaj, ne vem točno, v glavnem, wow. Ne bom veliko snemal, ker moram kar je začeti. Je bil dober čevapčič. Ja, kako si lepo simpatičen. Tole, ki vidite, je reka Una, nahaja se čist bliz tegale restauracije, ki sem jedel. Tam sicer nisem mogel kaj veliko več posneti, ker je muska na glas, ampak boste še tudi videli, kako lepo je tukaj. Evo, tamle od zadaj je restauracija, tukaj jo lahko posnamem. Imajo zelo lepo urejeno, sama restauracija, prav tako prijetno, hladno, super je. Prispel v Tjentište,
Tole je moja sobca, ki me je čakala. Preprosto, majhno. Evo, lejte, tole je moj nov kufrček, a ni lep. No, tukaj je še kopalnica, WC, lejte, čisto dosti veliko, čisto vse. Tako da ura je pol noči pa 10 minut. Sem kar dosti te vožnje, če sem čisto iskren. Tako da zdaj, ko sem pa sem prišel, sem pa čeprav zmatran, vesel. Dajte pa v komentar napisati, kaj mislite, koliko me stane nočitev ena v teli sobci sicer to je za 2 osebe, jaz sem sam, kaj mislite, koliko je za eno osebo tle plačujem na noč. Napišite to v komentar, jutri pa komaj čakam, da vam pokažem okolico. Mislim, da boste navdušeni. Dobro jutro. Evo, da vam pokažem, kje točno sem jaz to. Gledajte, tukaj je parking, tukaj ima restoran. Jaz sem pa v teli sobi, gor tukaj na vogalu, po teh stopnicah greš gor. Zdaj grem pa tlele v restauracijo, na zajtrk. Tle gor ta cesta naprej gre pa do tega spomenika v Tjentištu. 2 kilometra približno je deleč, vidimo pa tamle v zadju že gore. Tako da se veselim raziskovanja danes. So v planu lepe stvari, tako da gledajte naprej. Pa tisti, ki še ni naročen na moj YouTube kanal, naj se naroči, samo kliknite, naročite se, pa potem še, kaj že, se sem pozabil, zvonček. Evo, prispel na prizorišče, kaj pa sem pozabil, plešo mi bo o žgalu. Ampak ne grem nazaj, čeprav imam sem 2 km, zato ker je gužva kar velika in sem tlele, lejte, glih fini parking dubu, tako da se ne premikam. Drugače pa, lejte, tamle gor, ti znameniti spomenik, ki je top. To bom šel tudi kakšen drug dan z dronom posnet, ker ne bo ljudi. Tole tamle, ki vidite, mislim, da je muzej. Tamle zadaj je pa zapuščen hotel, tako da to bom jaz vse orenk pregledal. Jutr po jutršnjem, ker na otok ljudi, posnel z dronom, zdaj se pa lepo gor sprehodem, tako lejte, ker se že ljudje sprehajajo gor tamle. No, videli ste en avtobus, avtobus je cel kup, tako da bo kar nekaj naroda. Evo, zdaj še tole gor, tale pot, znamenita v Osmici. Zdaj sem tukaj že bil kot otrok, so me starši pelali, ker sem pa nazadnje bil, pa nisem cajt imel, ker sem v toliko drugih opravil pa za pogledat. Tako da se veselim, da sem spet na tem kraju. Prispel gor do spomenika. Glejte, jaz se drugače ne spoznam ravno na umetnost, ampak če mi je kaj umetnost, so mi pa te obe spomeniki, ki jih je po bivši Jugoslaviji cel kup in se jih jaz vedno rad pogledam. In bom tudi rekel, da kar nekaj vem od njih, zato ker me zanima, pač to študiram. Drugače pa, lejte, 3301 borc na Sutjeski je pol. Sicer, lejte, drugače je nekaj ljudi, ne, ampak bi človek pričakoval, da jih bo tle na tisoče. Počasi se to pozablja, še ena generacija se bo obrnila, pa bo konc tega. V teh betonskih trkovih, ali kako bi temu rekel, so napisane brigade, ki so sodelovale v bitki na Sutjeski. To je tudi, če ste na bilo kateri strani, zanimivo prebrati zgodovino, kako je potekala bitka na Sutjeski.
organiziranog dijela programa koji ćemo početi polaganjem cvijeća. Hvala vašim saborcima za sve ono što ste nam dali nakon Drugog svjetskog rata, slobodu, domovinu. Zdaj so nam povedali, da je znan tudi edini živeč borc, ki je sodeloval v bitki na Sutjeski. Nisem ga videl, tako da ga moram nujno najti, da se slikam z njim. Upam, da mi ga uspelno, nimam kaj upati. Seveda ga bom najdel, se je tukaj najbolj pomembna oseba. Sem pa zelo vesel, da je tle, tu sem si želel, sem rekel, se ne vem, a je še živ ali ni živ, tako da sem vesel. Tukaj z nami je gospod Boban, njegov oče je bil udeleženec bitke na Sutjeski, tudi preživel jo je. Vi ste, vaš otac se borio tu na Sutjeski, ali tako? Da, moj otac je učestvovao u skoro svim ovim velikim bitkama. Bio komandant bataljona, druge krajiške, 53. srednjo-bosanske udarne divizije. Obišao je sva ratišta, rat je završio 58. nažalost je do njega, jer je bio u Odni. Članovi UABNOR-a Breza i UABNOR-a Iliđa. Ja kao cilj njegov nastavljam radiće. Breza će nakon Stoca i Trebinja, delegacija će pristupiti polaganju cvijeća i odavanju počasti. Obilježavamo sve moguće manifestacije gdje možemo ići. Super, a šta vam znači ovo i šta mislite da bi mu mladi morali da znaju o bitki na Sutjeski? Znači mnogo, zato što je moj pokojni otac dobio od Josipa Broza Tita lično veliku zahvalnicu i sad sa posvetom koje je kući. Jednostavno šta da pokažem. Dakle, idemo dalje, dragi omladinci, bez obzira na vjeru, naciju, boju, pridružite se da ovaj nacionalizam, šovinizam da ukinemo. To je moja podrška. Ako ja mogu svoju djecu, čerke koje su invalidne, da ih naučim i obučim za nešto što je lijepo. Zašto ne bi i vi? Izvolite, dođite, tu smo, čekamo. Jako lijepe reči, puno vam hvala. I ovo je uniforma od vašeg oca, je li tako? To je njegova ratna uniforma s njegovim odlikovanjima. Fale još dva koje ću uspjeti naći. Jedino moje ovo, jer sam bio u Titovoj gardi na prionima, a ovo je čin majora do 47. I tu ću se zaustaviti. Ovo isto majorska odmaka majora pukovnika generala. Molim vas, dakle, vitez... Puno vam hvala, sve najbolje i sva čast. I članovi delegacije udruženja fašističkih dokumenata i događaja u prošlosti ispisala najsvjetliju stranicu Narodno-oslobodilačkog rata o ličnom i kolektivnom herojstvu i moralnom činu Titovih partizana, koji su u najtežoj borbi oružane revolucije jurišali ka nebu slobode. Ovdje su se sjedinili djelo prirode i čin istorije. Istorija se utkala u gorski kolorit Sutjeske i Zelengore i sročila trajno sjećanje o hrabrim ljudima i vremenima. Smrt fašizmu! Dobro došli u Dolinu heroja. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas u ime Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Ali dozvolite mi da poseban pozdrav u ime svih nas uputim jednom čovjeku koji ovdje sjedi, koji sa svojih 97 godina, nakon što je pregazio i Neretvu i Sutjesku, došao do slobode, ali evo donio i svoje godine i svoje iskustvo i sve što može danas ovdje iz svojih ploča u Dolinu heroja. Ivo Karamatić, Titov partizan i onda i danas. Tukaj v Tjentištu na prizorišču, kjer je bila bitka na Sutjeski, sem srečal gospo iz Gradaca, ki pravi, da me sledi,
Tako da sam zelo vesel. Gospođa, kako ste mene našli na YouTube-u? Pratim vašu stranicu. Da. Već 2 godine, oduševljena sam. Stranica je veoma zanimljiva, inače obožavam putovanja, doživljaje se putovanja, mnogo sam proputovala po Evropi, uglavnom i to, ali oduševljena sam vašim pričama recimo iz Namibije, sa mjesta koja su pomalo za nesvakidašnja za nas, priče sa slonovima, ne znam ni ja, neka rijeka koja je recimo neuobičajena i možda pomalo i opasna. To sam vrlo rado pratila. Znači u vašim prilozima ima šta da se vidi, da se čuje i da se ureže negdje u sjećanju, u pamćenje, da se svi sjetimo. Jer manje više ljudi sad nisu u mogućnosti recimo da putuju često u Indiju ili ne znam ni ja, vaše destinacije koje vi odaberete kao atraktivne ili iz nedostatka vremena ili ne znam ja, iz financijskih nekih razloga ili tako eto. Posla obaveza i to. Zato bih preporučila vašu stranicu zato što je stvarno temeljita, upečatljiva, svi su doživljaji dobri, temeljito su obrađeni, objašnjeno je sve što treba. Ovdje ovo mjesto je mjesto bitke na Sutjesci, obilježava se 81. godišnjica, 81. godišnjica te poznate grandiozne bitke gdje je poginulo 7732 partizana, od kojih su 3301 posle 1945. godine nađeni na obroncima Makljena, na obronci Zelengori i tako dalje. Bitka je trajala inače 3 mjeseca i koji su ovdje ukopani u spomen kosturnicu ovdje na ovom grandioznom mjestu na spomen obilježju na Sutjesci. Ovi ostali, naravno, rat koji svaki rat donosi najviše nedaća, donosi problema i tako dalje. Uglavnom, drago mi je da sam Tomaža srela, to je bilo slučajno i evo da preporučim njegovu stranicu, znači svim ostalim gledalcima, ako misle da preputuju svijetom i da se upoznaju sa određenim destinacijama, da li će to biti džungla iz Brazila, Amazona ili će biti, ne znam, Sao Paulo, taj divni grad i to, da uključi Tomaža i njegovu stranicu, sve će saznati. Puno vam hvala. Jel znate koja mi je najumiljena destinacija? Ne znam. Ne znate, puno puta sam to rekao. Namibija možda. Nije, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina, da. Bio sam 70 puta, tako da. Da. Bosna i Hercegovina inače zemlja atraktivna, ja se vrlo često krećem, pogotovo po ovim stratištima iz Drugog svjetskog rata, obilazim, vrlo svake godine dođem ovdje na Sutjesku, na Jablanicu, idem na Neretvu, obilježavamo svake godine godišnjicu zasjedanja Avnoja u Jajcu i tako dalje. Međutim, Bosna i Hercegovina je prvenstveno Bosna i Hercegovina odlikuju prirodne ljepote. Mi nastojimo da očuvamo ovo sve šume i tako, mada imate devastacije, borimo se mi antifašisti i protiv ovih sadašnjih, kao što smo se borili u prošlom ratu protiv naši preci u tadašnjem fašizmu. Recite mi još, a kako razumijete slovenski jezik? Pa mi smo kao pioniri dolazili vrlo često na neka sportska takmičenja, gimnastika, ne znam, nije u Ljubljanu, pa smo već tada učili nešto slovenačko. Ali onako mogu konverzirati, ali ne baš gramatički o mogu da, ne znam, da na neki način. Trebala bi usavršiti uglavnom. Puno vam hvala. Molim, hvala vama. Drago mi je da sam vas srela. Čakam na vrsto da se slikam z najstarejšim borcem in edinim preživelem. Bitka na Sutjeski, ker gužva je, se treba kar grepst. Zdaj sem pa jaz na vrsti. Stanite, vi dodate. Može, naravno. Dragi prijatelji, jaz sem tukaj z edinim živečim borcem iz Sutjeske, z gospodom Dundotom. Ivo Karamatić. Ivo Karamatić iz Ploča, Dalmacija. Puno vam hvala, svaka čast, hvala sve vama. Najboljše. Hvala vama. Drago mi je da sam vas upoznal. Hvala. Wow, kaj sem vesel. Slikal oziroma posnel sem se z edinim živečim borcem
bitke na Sutjeski, 97 let je star, če sem se prav zapomnil. Ivo mu je ime iz Ploč oziroma Kardeljev ga je. Ne morete verjeti, kako simpatičen gospod pri teh letih, vesel, pozitiven, res sem, ker mal vzhičen, kako bi rekel, v glavnem, ful sem vesel. Pa ne samo to, še, kakor ste videli, eno sledilko sem srečal iz Gradačca, iz Bosne in Hercegovine me spremlja. Noro, kakšen dan, pa ni ga še konc, tako da, kar tresem se, res. Ono, ko sem bil mlad, ko zbereš pogum, da greš do punce. Noro, res, veliko mi je tole pomenilo. Wow. Tole je muzej bitke na Sutjeski. Kako vem, to pa sem to videl na Google zemljevidu. Tamle je en zapuščen hotel, ampak kakor sem že vam rekel, to bom jaz vse v ponedeljek šel pogledat, zato ker zdaj letim na Zelen goro, pa tam bom tudi spomenik z dronom posnel, pa tisle zapuščen hotel, to bom čisto raziskal, zdaj veliko ljudi ne moreš. No, naj vam pa še to povem, tako sem zdaj na idejo prišel, ker sem hodil dol, da bi, ker imam mail od hčerke, od tega najstarejšega borca, bi se zmenil za intervju. Pa letim enkrat v Ploče, pa to naredimo. Drugače pa sem rekel gospodin, pa je rekel, nisem gospodin, drug sem. Simpatičen človek, res, tako da vam ne morem povedati. Drugače pa še par stvari malo slabših, da vam povem. Vidite, pozabil sem kapo, me je najbrž užgalo po pleši za znort. Pozabil sem zapit, malo sem zmeden. Zmeden sem zato, ker so se že včeraj začela napake delati. Bil sem v skrbeh, če bom kaj pozabil, to ste videli že na začetku videa, in pozabil sem en kabel, stojalo za telefon, fotoaparat. Pozabil sem natikače, pozabil sem ful pomembno, uno sponko, da bi lahko SIM kartico zamenjal, pa je ne morem, pa jo nikjer nimajo. In ker imam tukaj stvari zagruntati, evo, sem pa še kapo pozabil, sigurno me je užgalil še, pa zapit in me že malo putika daje. Tako da zato, ker sem čisto dehidriran. Tako da zdaj letim nazaj, tam, ker imam sobo, vzamem pijačo in grem na Zelen goro. Pridem pozno zvečer. Jutri imam namen usvojiti en 2000-ak, pa eno ferato preplezati, oziroma čeprav zastopam, gre celo ferata na 2000-ak. Upam, da ni snega gor. Pol pa ponedeljek se pa semle spet vrnem, da vse posnamem. Življenje je lepo. Zdaj se peljem proti Zelen gori. Zdaj sem še na lepi cesti, ampak boste videli, kmalu bom zavil desno, kjer je pa čist druga pesem. Zdaj sem se vozil po kanjonu reke Sutjeske. Fantastično vam povem. Zdaj sem pa v kraju Čemerno, pa da sem prav zgovoril. Nisem tukaj prvič, tukaj sem drugič. In ta zapuščen objekt sem že raziskoval, ampak to je bilo takrat, ko še jaz nisem snemal takole za YouTube, zato tega ne boste najdeli na mojem YouTube kanalu. In gremo pa še enkrat pogledati. Zdaj tukaj noter, kakor se jaz spomnim, so bolj krave pa konji. Sej tudi vidite, to so ostanki gnoja. Ja, sej nad zato pač nekako je zadevo treba, da sej za nekaj prav pride. Zdaj jaz ne vem, a so to sploh dokončali ali niso dokončali. Ne morem preceniti. Glejte, tukaj je bil en velik kamin po mojem.
Ne, tukaj pa kakšna jedelnica, imam občutek, ne vem, ne bom trdil, ampak to je sigurno bilo pred vojno, tako da za tiste čase je to moglo biti fenomenalno. Spomnim se, da ko sem na zadnjič tukaj bil, sem prišel gor čist na podstrešje, aha, evo, lejte, tle so stopnice, pa je bil zelo lep pogled na planine. Kakor sem že rekel, tole je na poti na Zelengoro in tle so čudoviti kraji na vse strani. Ja, lejte, vam bom pokazal, ja, tole bo hmal se vse dokončno podrlo, žal, lejte, čudovito tukaj. To se ne vem, je to smeri Zelengore ali ni, ali je Zelengora bolj tam. Lejte, potem pa tudi tale zadeva, tle na tej strani je lepo. Vidim, da tle nekje žabli ven gledajo. Moram paziti, da se ne bom nasadil gor. Ta bi bila pa grozna. Lejte, tale razgled. Tele stene so mi fantastične. Tamle na cesta, gor nekam gre. Vidite, jaz, zato sem tako vesel, ko sem šel s Peugeotčkom, jaz bi kar tle neke ceste iskal, pa bi se kar vozil. Ampak ne boste verjeli. Ta prvi dan sem tukaj, pa že gruntam, kako mi bo cajta zmanjkalo. Pač tako je. Ne moramo pomagati. Ravno kar se je zdaj tukaj lepo cesen majster s traktorjem pelal in sem ga ustavil, seveda človek takoj ustavil, traktor ugasnil, da so se slišala. Sem ga vprašal za ta objekt, kaj je, in je povedal, da je hotel, ki so ga delali pred vojno, nedokončali in žal propal. Tako da, ja, drugače pa človek izredno prijazen, tako kot Bosanci posod. Tako da splača se priti v te kraje. Cesta proti Zelengori ratuje čedalje slabša, ampak to nima nobene veze. Ne vem, koliko dobro se bo na kameri videlo tole ozadje, tele lepe zelene planine. To, ljudje, je panoramska vožnja. Lejte, zdaj se je odprlo. Ja, jaz bi se to kar vozil. Jaz pa moj Peugeotček. Noro. Poglejte to, 59 minut pa 26 km imam za prepeljati. To pomeni, da bo povprečna hitrost 29 km na uro. Ja, cesta pa počasi propada. Ljudje, vse lepo in prav, ampak a bom jaz tle nazaj prišel, temle Makedamu, Strmu, Osku, lejte, ko brenzo stisnem, kar ne ustav se, ja. Ja, neč. Tamle dol vidim, da je pa še, kva? Tamle je čist cesta, lejte, kakšno je. Vidite tamle? Tamle cesta fali. Nisem prepričan, če sem jaz tule čist na pravi poti. Sem navigacija mi kaže. Kuža, kaj si tako hud, saj ti ne bom nič naredil, no. Prid k meni. Prid k meni, imam zate za jest. No, tako, kot sem predvideval, lejte. Tle je cesta, konc. Konc, lejte. Gotovo. Sicer tamle, lejte, ena gre. Tam sem še eno pot je za Zelengora bila, ki je kao kazalo daljša. Pa seveda jaz sem šel po krajši. In zdaj sem pač tle, ko sem. Tamle, lejte, en kuža laja. Bom šel pogledat ga. Imam brikete s seboj, pa bom dal za jest. Če seveda ni, če je div, mislim, če nima gospodarja. Če ga gospodar fotra, pol ga ne bom jaz, zato ker bom tle še veliko srečal takih, ki jih noben ne fotra. Evo, kuža sicer laja, ampak jaz sem prepričan, da laja od strahu in a prvezan je. Kdo te je pa prvezal na tako kratko? Ja, budale ali budale ali.
kako je lep, lejte. Koža. Ja, kaj pa ti tle delaš, tuk na kratko prvezan. Takele stvari se me pa dotaknejo, res se me dotaknejo, tako da groza. Zdaj pa tam en človek gleda, kdo sem jaz, kaj sem. Evo, zdaj sem tukaj najdu gospodarja, zdaj pa koža hud name, vidite, prej ni bil pa nič. V gospodarju sem dal ene 5 kg briketu, zdaj bo pa še koža to dala. Tlele. Gdje ćemo tu da stavimo? Evo ovo ćemo. Evo, što je lijep. Ra! Koža. Rek. Se me bojiš. Ne, dobar je. Koža. Evo ga. Samo se me boji, ja znam da je dobar pas. Super. Koža. Reka! Zašto se toliko prije nije bio, sad je kad ste vi tu. To je to. To je to. Da. Evo. Jel to vi imate, ono, dajete svakome na... Ne davam nikome, no ko dođe, ništa ne naplaćuje. Aha. Evo ova dole, ovo moje nije, ovo vi čovjek u Njemačkoj. Aha. Jedna kuća, ona se vidi, ona je dole. Aha. Aha, ona dole. Možda ovdje, nemaš ovdje prostor. Zna, vidi se malo. Vidi se malo. Aha, super. A vi živite tu u toj gore? Jes. Aha. Super. Ovo hoću da pravim malo kuće i nisam uspio. Nema se para i tako prijeti. A sad šta, bavite se malo poljoprivredom? Poljoprivreda i malo berem drva, prodavam da se prešani familija. Super. Sam živite ili? Ima suprugu i 3 djece. Aha. 2 čerke udate, sin oženjen, sve udato, oženjeno. Ja i baba ovdje, dođu malo unučići ponekad. Da. Tako. Super. Fino, zdravo mjesto. Da, to sigurno. Eto, zdravo. Da. Išta malo sadimo krompira, bijeloga, luka, evo ga vidiš dole. Ništa mi ne sipamo, nego samo đubrivo domaće. Ništa gnoj, ono vješačko, ništa prijatelju. Super, to je onda sve bio. Sve. Evo, majzdor sam dal 5 kg briketu za psa. Povabil me, da naj pridem k njemu enkrat, da lahko predspim, da ima tam eno hišo, se ste videli. Lejte, sem pa budala in tu bom zdaj takoj dol, če najdem trgovino, grem kupiti pivo. Sem mu rekel, če hoče brikete, je rekel, ja, a pa mi imaš možda neko pivo. Jaz pa ne, budala. Ne, tako da zdaj grem tu pere kupiti dol, da imam zmeraj takole za takele primere. Je pa, obstaja možnost, da bom, mislim, skoraj sigurno bom tle enkrat do njega šel. Če ne drugega, da ga saj obiščem, pa mu 10 pik sempira prinesem, ne, vidite. Ampak drugače tle, čeprav sretnič, ampak lepo. Seveda, zdaj grem pa po drugi cesti, mi je tu ta človek povedal, da je bila pot, pa da je pač uničila se, tako da zdaj moram imeti 4 km pa desno. Tukaj le bi mogel prej desno zaviti, ne? Za Kalinovik. Ampak vidite, tle je veliko slabša cesta, tako da je bilo meni logično, da greš naravnost. No, pa tudi navigacija me sem pelala, ne? Me je pa človek rekel 4 km, je v bistvu 6 km. Ampak to ljudje nimajo občutka koliko, tako da jaz to že itak vem, da če mi človek reče na 2 km, je to lahko 1 km ali pa 5 km, ne. Saj ni hotel zanalaš nikakor, ne, ampak tako to je, ne. Saj tudi jaz nimam glih čisto dobrega občutka za to, če ne gledam na števc. Ja, cesta pa slaba. Sem pa mogel tukaj ustaviti, da naredim eno slikco pa en posnetek. Dajte, kako lepo je. Wow. Ne vem točno, zakaj se Zelengora imenuje Zelengora. V prevodu bi to bilo zelena gora, ampak po mojem zato, ker je zelena.
Jaz se kar ustavljam, ker je tukaj lepih krajev, da se preprosto moraš ustaviti. No, cesta je pa mal slabša, ampak veste, da jaz sem se tlele 3 leta nazaj pelal z Mercedesom, unmu mojmu, ki ga imam. Noro dobra pot in noro lepa pokrajina. Glejte to. Pa temu se reče pravljica. Še ena taka lepa panoramska v ozadju z mojim Peugeotčkom. Dajte v komentar napisati, če bi mi mogel Peugeot Slovenija kakšen evro nakazati, ker tako fino delam reklamo za Peugeote. Ampak gledajte, tole bom zdaj še sliko naredil, pa jo bom na Instagramu objavil. Tako da to bo dobra slikca, ne. Pa če me še ne slediš na Instagramu, me zasled. Evo, ker sem že bil tukaj, koliko 3 leta nazaj, evo, točno vem, kje je treba jeti. In super, da sem še sonce ujel. Prej sem bil že na trenutke malo jezen sam nase, da sem se preveč ubiral. Ampak sem pol pomislil, saj ne gre drugače, ne. Pa mogoče, če bi šel, ne vem, 10 minut prej, pa ne bi unga človeka tam srečal pa spoznal, tako da vse za nekaj dober. No, glejte, ljudje tukaj celo kampirajo, bomo videli, kjera registracija je. Evo, sem najdel pot dol, ampak glejte, vidim, da je čist mal vode, oziroma ali je Ne. Sam tle na strani je tako čudno videti, ker en močver je tam lepa lepo, tako da bo lepo. Poglejte ga, kako je lep. Jaz se spomnim, z une strani sem ga slikal, snemal, da je bilo v zadju tale gora in je bilo fantastično. In zdaj, dokler je še sonce, čim prej spustim drona, boste videli, kakšni posnetki bojo tu. Noro, komaj čakam. Evo moj dronček in zdaj si bom pa vzel tule čas, da res naredim dober video, dobre posnetke, tako da super. Znoro bom. Ko sem vse skupaj zagnal, je bila slika na ekranu čist črna. Sem rekel mu vse ugasno, pa še enkrat zalaufal. Zdaj mi pa še telefon zablokiral. Pa sej moraš znort, lejte, ne morem ga ne ugasniti, ne nič. Znort, noro tu, noro. Še karmele. Pa kako se to glih danes naredi? Ne morem verjeti, ne. Imam tudi na tem aplikacijo, sam nimam pa ta pravega priključka. Joj. Pa kje tu mene najde zajebavati? Neč pospravim tole. Telefon bom sicer pustil, takole vžgan, naj tu premeljeva, jaz grem pa tlele po poti, da bom z une strani lahko jezero slikal, snemal, da imam vsaj nekaj lepega. Sem pa ful razočaran zaradi tega, sem pričakoval tako lepe slike z dronom. Evo, pa neč. Glih pospravim dron, evo, pa zalaufa. Glejte, glih noter sem ga dal. Tako da, ajde, probajmo še enkrat. To je čudno za znort, glejte, tukaj bi mogla biti slika in je ni. Piše, da ni te SID kart, SD karte. Kartica je, sem preveril. Ne zastopam, v čem je problem. Ljudje vse posod kampirajo. Ne bom rekel, da je morda to čist prav. Dobar, če čisto vse za seboj pospravijo. Njem jaz nič proti. So se pa, dva sta se glih kar prej kopala. Edele so pa tudi eni Poljaki prišli, pa bojo lepo ukampirali in vidite, to je čist brezplačen dopust. Poješ tukaj doma, oziroma tle še cenejš, tako da je čist dober. Mal sem zamudil za lepe slike jezera,
ker ni več soncem obsijan. Drugače pa lejte, tukaj sem se enkrat kopal, ker nisem v kopalk, sem se kopal nak. Tle gor, bistveno bolj daleč, je ta kombi, so se pa eni kopali in ena ženska začela name upati, da me ni sramota. Jaz sem prepričan, da nimam tukšnega, da bi ga na 100 metrov videla. Tako da, vse je bilo kar zabavno. No, je tle lepa točka. Aha, še to da povem. Tiste dva, ki imata dol plov kombi, sta Čeha in sta se malo strašila, sta me vprašala, če lahko kampirata. Sem rekel, da čisto regularno ni, ampak da sem prepričan, da ne bo nobenih problemov, da tudi domačini, se pravi ljudje iz Bosne, kampirajo polet, tako da tle jih sploh ne bo noben najdel. Tako da jaz prvoščam ljudem, sam, da vse za seboj pospravijo. Zdaj, ko delam fotke tega jezera, res so dobre. Sem še bolj jezen, ki mi dron ne dela. Kakšno bi šele zraka bilo. Nimam sreče. No, kdaj jo imam, kdaj jo pa nimam. Morda imam pa pri unih najbolj pomembnih zadevah, da jo imam. Sej tole, če pa enkrat ne bo posnetku z dronom, jih pač ne bo.